ia tu ulas sabang nomor sidi ia na tu ulang yonroi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Mekah ke kiblat arah Baitul. Ia tu na alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kedana bita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas sabang ulakku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maki bab sebab ia kotoma bicara meraja cucuk lak darona nasangnya Pak Desa maka dah mestinya ya pengajian ko pengajian bulanan hikmana ia ro ulang ialah hikmana nasabak tasidi ulang ang kami matuto nilai-nilai keagamaan dan peristiwa yang terjadi angka kang manasa to ia ko Rabiul Awal maulid maulid Nabi ia ko rajai bulan Rajab itu kan peristiwa Isra Mi'raj. Ia ko ulas sabang peristiwa agah. Ia tu ulas sabang nomor sidi ia na tu ulang yonroi rubai arah kiblat. Jadi itu di bulan Sya'ban arah kiblat itu berubah dari Masjidil Aqsa dirubah ke Mekah ke kiblat arah Baitullah. Jadi itu biasa seleng ibu mangolok kami Masjidil Aqsa masam pajak 10 menit ng Hijriah kemudian dibalik iloko Ka'bah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Peristiwa yang kedua terjadi okulas Sa'ban nasabak kaya Sa'ban ina jauh podangi cinampai sebelum masuk ke Isra Mi'raj. Peristiwa kedua okulas Sa'ban itu adalah perintah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ia tona alasannya salah satu dari sekian banyak. Nasabari itu nah kedana bita syahrus Sya'ban syahri. Ia tu ulas sabang ulakku. Jadi ia ulang ibu kang ia ular raja kalaba nih. Ia ko ular raja ulang istighfar. Ia ko ulas Sya'ban ulas salawat si baca Quran. Jadi ia ulangnya 2 amalan tapi situ kan telu kan kata to pandit tamah kada 5 di manibake katuleh pegai ma puasa pegai ma mengaji pegai ma salawat. Jadi puasa sunnah mega tu puasa sunnah na Nabi tako Sya'ban nih. Yang kedua pegai mengaji at-tadarrus. Kemudian yang ketiga pegai masalawat. Makanya itu Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Ya kutu wa balikna Ramadan. Maginan ka wa balikna Ramadan. Jadi Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Kemudian tu mangilo po tatambayang baraka ukul raja si bola Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ramalan. Nasabak mega tu matu umat na nabita tak din na uko ulas Sya'ban. Masa urut tu tahu mati biasa na ko lasaman. Karena ilawin na to malampi-lampi sunga. Ay. Aja mo ta maselan. Iyang pa'y suruki milaw dong. Maka na Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Po tatambayang baraka ukular raja si bola Sya'ban. Wabalik ni Ramadan tapada piri ka pengulan Ramalang. Doa apa pelampisu enggak ya ro? Iya. Nampak megay ka tu tak den.
Mudah-mudahan dia nalaki garis si okoro. Jadi diusahakan ya, jadi pegai bisa lawak kulang ya, tapi pegai salawak minimal sisap buseso. Iya, deto nanu ya ko salawat Jibril itu 10 misi di menit na sisap bu. Jadi ya ko salawat Jibril dibaca 10 si di menit sisap bunia tuh. Iya. Apalagi ko ilepi icapak lilai ni alepong ko kadanga enapa ati ipas solawat. Itu bisa 10 menit, 9 menit itu sudah 1000. Iya. Jadi mestinya ko 40 ni tahun umuru angka salawat dia nalepa kangilillah. Dibaca supaya ia lengi atajangan mata batengi. Aja no komana lillah itar. Iyo ko ilala ngati itaro salawat sesa. Aja nasu nalepa kangilillah. Ya kung ka salawat tayasa salawat rahasia. Dia nalepa kangilillah. Ati mi masalawa. Mak bicara sendiri tuh. Namo manan na ki makwe jalato salawat ilala ro ko makiro ko yero na pa kita we. Ina tu nak kata pandite namo mak bicara si sumputo atin na masikiri lori pong Allah Taala. Dan itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah. Nanya tahu makero pak dia nak ada ko pamasigi de namo ko mi copo boleh tukang batu nasi sumpung atin nasi bapuangi tahu dani pong Allah Taala. Namo ko mi galunge mak dompe mak bajase ko si sumpung atin na tahu dani pong Allah Taala itu. Namo ko mi sekolahnya namo ko kantor itu datu da maroki ma ako may tapi si sumpung atin na si bapuang Allah Taala tahu dani pong Allah Taala itu. Jadi dek tu nak kada ko pamasigi apa makai kata ko masigi dan si sumpung atin na si bapuang Allah Taala. Onronan itu 5 HP mas sempayang itu yang kamu itu jadi ya tidak mutlak itu jadi aja tak kada ko pamasigi napa si sumpung ati de kenro ki monro matangangi mapalario to nasib betu ati masikiri lori pong Allah Taala itulah orang yang paling dirindukan oleh Allah jadi dek tu ati mi meli pasi sumpun pakanjaki si sumpungan kemudian ulas sabat tu ulang ipendre tui ilar porok tui amalae ipatan tutui takdir 1 tahun ke depan. Ah, yan tu kunis pu Sya'ban ni. Itu ampai suruh ki mapuasa kunis pu Sya'ban. Biasanya nispu si tengah. Jadi tengah na ulas Sya'ban. Ia matu kumeki mapuasa kamay nama kanja tapuasang 10 telu 10 pa 10 lima siba 10 ang kataw mali 10 talo 10 pa 10 lima tapi aku ya 10 pa 10 lima 10 nakatanga na ulang itu sekaligus puasa nisfu Sya'ban sekaligus puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu namanya puasa putih ya kumeki malolo pulana ya tu ipake dia na baruba manatu watak kali ku ya tu na pananungat puasa Ayyamul Bid puasa muti namanya puasa na Nabi Adam maka dia Nabi tapada ko mapuasa isiulap bujur ko na jamay itu talong sulal na siulap tapi di tamatoy aja nah malor matopula na ki mato itu iya robo komeki mis sangyati puasa Ayyamul Bid tanya puasa na Nabi tas ito ngana puasa na Nabi Adam waktu na ya din para lokulino oleh suruga mabulo manam yalili na nataro dosa pak pelanggaran nasabari na puasa siya suma puasa bagi telu watak kali na maputih mapacing mapuasa 2 ngaso 2/3 watak kali na maputih ganna italu ngaso mapacima na ngalilena yun na tu ang payasa puasa putih apa napapacingi watak kali na Nabi Adam makali Nabi tay puang talingi umak ku yaro puasa makanja napake mapipaci dosa lalan na siulang makanya disebut puasa mutih tengah ulam ya 10 apa 10 lima 10 nangopo na ulang itu jadi matu ya kan nisfu Sya'ban ya ko malam nisfu Sya'ban ni 1 gaji ro na 7 betul 1 kayaknya ya iya ko na 7 matu ya ro baca yasin ko mangariba ketelu tak baca yasin ketelu ko pure masa pajam mangariba baca yasin iya ya si pamulangi ilau dongi na pasalama ki pole di sini na balai. Iya yasin kedua kok ganaknya yang kedua kalinya kita baca tilau dongi sebagai untuk papelampe sunga kemudian kemudahan rezeki. Kemudian yasin ketiga
minta keselamatan dan keberkahan hidup. Jadi ketelu dibaca magampang minata 10 mili menit itu di sisa surah Yasin, no? Ini komeki lagu orang ini sampai, jadi itu anunya antara maghrib dengan isya, ya. Jadi tak puasan ni bajana na sabak puasa ni Syaban na sana. De tu na tatutu lagi ako tubo. De na tutu kung Allah Ta'ala pintu na lagi na buka mana. Mapamulay tu labun na matan na so na tak buka pintu na lagi latu ele. Nanigi-nigi milodo pasti tembus lo ko aras. Jadi itu pun Allah Ta'ala kaliman minabuka pintu na lagi na. Nomor si di malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Syaban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal. Itu kelima. Ya kung kataw din natin roko tu limay wan ni makasiwe matarumil law baraka ko pong Allah Ta'ala, iya kumate at dito ko kalabong. Itu dijemput langsung jasadnya itu. Iya. Oh, namal kang ita itu. Tapi marajirajing, malay kostas. Pamilaw makatobah. Wanya lepar dia natin rolat tu ele malah nyarang ko salah-salah. Itu. Iya. Iya makito. Tapi itulah amalan-amalan para wali. Jadi mereka aku sampai kangi, siapa tahu ada orang tua kita yang ingin mengamalkan itu. Ya kung kataw makala ya ko ya pura ka minu kopi dia watin rolat tu ele inu meman ni kopi. Lah baki mak doja. Iya, aga kita pigo masih kirigi mangaji kiga masampaja sunnah kiga. Sampaja sunnah mutlak, sampaja sunnah taubat ki. Ya dia sampaja sunnah taubat bu. Dia na 2 rakang minimal 2 rakang. Iya. Ya ko tahu cek dek mi dosa na pura na jama 2 rakang. Aman ni iya ko makai jadi dapat na 2 miye. Jadi itu. Tapi ada ulama mengatakan tidak. Taubat itu kan yang pertama sholat, yang penting berdoa di dalam sholat. Iya. Kemudian kama meraja ki agamelo yalo ko meraja makadaki itu hikmah. Ya sange hikmah pak disangan. Ya kutu makada memperingati berarti melo iya kamenre nasaba angka aisana. Ya ko makada memperingati hari kelahiran. Melo iya ka aso jejengat ka makada agar wa dialog korak gurung. Ya ko makada ki peristiwa Isra Mi'raj berarti melo iya ka ya peristiwa supaya angka agurung wa dialalana. Makanya makadaki memperingati Isra Mi'raj dengan dia ko pacaraman ipodaknya makadaki pembawa hikmah Isra Mi'raj. Tania pembawa peringatan Isra Mi'raj tania, tapi pembawa hikmah. Ya ko makanan pembawa hikmah arti pak disanga melo tala. Jadi iya na tu tahu madosa ko dia gaga pak disanga tala matu. Apa iya naro amanah naro tanggung jawab ya lenga makala mesti angka pak disanga tala. Makanya mode na mega yang penting kawa di tala. Nomor sidi. Kang iya roya maka de subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napasambunganna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dua gago kwe. Pitu agurangan tapi 2 bagian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ikan kajolo ero pacingan na po ang Allah Ta'ala, no? Subhanallah, maha suci Allah. Puan na mapacingi. De gaga-agaga wat di madaki makaliliang ako po ang Allah Ta'ala. Asra, iya angkay palalang. Biabdihi atanna. Gitanya nabi taypawa. De nakada asra bi Muhammadin. Napalalang Nabi Muhammad de. Dito nakada asra bi Rasulin. Napalalang isuro na de. Tapi makadai asra bi abdihi napalalangi atanna. Berarti tanya nabi tabawa wan malalangi suruh malalang. Namui di angkai hadir aku metoki malalang. Ke katay palalang nareko atay. Iya mi ko mangaku yata belum tentu. Tapi ya ko atay makada ka bedana. Liang itaw mangaku liang iyakui. Meka tanay ki tisa ka pa Prabowo. Tisa Pak Prabowo kah? Tisang. Tapi nisang ka Pak Prabowo. Ay, jadi itu mengaku maka misang na din nisang. Ito, makiro. Jadi angka tu tahu mengaku tapi dia ni akui.
angkato tayo ngakui. Angin launi ni akui ki ko Allah Taala. Peko carana di mato madalari macawe madape. Makui iya na guru ngato subhanalladzi asra. Makade asra ipalalang engkaro jandi di ngoki se na pintu tae. Akaci cemi macan ne se susiwan ni ro de na mungkin labi. De nang kaya ro jangan akacan ni akatalu se susiwan ni. Tapi ya kona pano ipu iman na puta ina mo ka 50 jadi to. Anda paham ya? Jadi pada ro nabi tamakala kini alina mi malala law Makkah. Pole Makkah law Masjidil Aqsa. Dia na mungkin ola siwan ni. Tapi nasaba ipalla lagi na mo ka 10 malaw lisu jadi to. Makotiha. Iya. Kemudian asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Iya na pokok na ko. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Puluk ko Masjidil Haram loko masigi. Iya komeki malalang iro tapake ya. Pak Camat, Pak Desa, Ibu Penyulu, idi manang ke hadire. Upasangi, ya kong kami lo talawi, iya ro tapake, supaya ko mati ki, mati sahih ki. Maka dapat ko carana, barak na misalnya ko ki kampot abo kongangnya maka dah, mika lo jupan dar rumah tu kota tiak serai. Target memang ni maka dah insyaallah, oko kak matu masjid raya na pangkep masam pajalor. Jadi aku masam paja subuh ki aku masigi tanya ka memang ni insyaallah me kak men reju pandang me ko kak matu masjid raya na pangkep me lo lepa masam pajalor. Ya ka ko tasalai ni bokonga takut kecelakaan ni aku pare-pare na tomate pakutanana po ngala taala cik dini pulikin ru ya takut ken ru melolo maka lo puluk pi masigi abokonga melo ilo masam pajalor ko masjid raya na pangkep maka de po ngala taala atakui na sabab pulukui masigi emelo masigi aja tak kadoko ki sigiri matu le pamanre ya tomi tu na pau matu cepat malaikat makado pule bokong emelo mandre ke sigiri tanya perjalanan Isra itu jadi usahakan itu 5 koki roh jadi di pagasan pegawai kau aja tak kada melo kantor ku ade maka daki ke masigi ton rima bere jama ko rosadena maka insyaallah me ka lo ko ka matu masam pajalor rosadena masigi rosadena kantor jadi maka do ko ka rumatu masam pajalor ko pure matu maka do ko ka matu masam pajangasara jadi kinro ki malala tetap tu diloki masigi dan malaikat itu ditanya cuma itu kenri pole kenri melolo itulah yang hakikatnya Isra. Padahal Nabi tak kamagi ni tapiro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa padahal dia kenal dengan lokor Nabi tak iya kola yukurui ya ko yite to ko Google ya kola gatanginya tu jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sisa bumi 40 na kilo lebih sisa bumi kilo lebih tapi nasaba pole Masjidil Haram ibawe lo Madinah pole Madinah na paiti lo Bukit Tursina pole ko Bukit Tursina ibawa si paliwangi sisa ke Masjidil Aqsa ibawa lo ko Baitul Lahmi pole mani Baitul Lahmi nabi telah pertama ko Masjidil Aqsa mancaji dosa pada tulak binalal bilala degre padahal ya ko maka malam pu nabi ta pole Masjidil Haram lo ko Masjidil Aqsa sisa bumi alat di kilo tapi nasabak macen ni pole Makkah Masjidil Haram ibawa jo lo Madinah masam paja pura masam paja ko Madinah iti lo konrona Nabi Musa sifat bicara po Allah Taala Gunung Sinai Bukit Tursina pura yaro ipaliwasi sang inaliwangi Masjidil Aqsa deni palepang ipaliwangi sisang ibawa loko Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilo lotan na Masjidil Aqsa nonroy pole mano ko Baitul Lahmi na parewa pe mano ko Masjidil Aqsa padahal ia koya eka dua bina tepuh Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agama nana jadi ona ko makadaki oko ki aboko jokke purani tania ka masam paja subuh ki purani masam paja subuh makada oko ka romatu misalnya masjid emang kosok masam paja loro namun le pangi man retunu balo ko pare-pare namun le pangi man rak baral ko baru dia nanti masalah nasaba capat na mi lalangan ngay bilang yan na to nakada tau pandrita latu memang ko napajoka mestiang kamu nerima palatu napako joka aja na to joka bawang tapahan ikan kaya to iya ko dia tapahan imakunrutongang itu ini hakikat Isra sebenarnya ternyata Mi'raj apa ya ko makade Isra tu alalangan lino ya ko makade Mi'raj alalangan langi si salah
Jadi aku maka de Isra tu lino minon roy. Ya nak kada na mi'raj. Ya tu ampai sampajangnya dia tu nak kada, maka dia tu sampajang as-salatu mi'rajul mu'minin. Dia nak kada as-salatu isra'ul mu'minin. De. Jadi ya kau tu mas sampajang aja na lino tu lino mana wai angkanya agak luko korokan ya roh bata. Lino miate. Jadi enrek ko sampajang. Itu ina tu nak kada mi'rajul mu'minin. Enrek ko. Aja na ko to mas sampajang yang mana mi oko ye matu ujama salah saya kipan oko manang ka jen enre ko yase iya mi ko Isra iya na tu lino iya mi ko makadani mi'raj menre ne sampajang yang matu mi'raj jadi sampaja pay bicara matu ne bicara menre napay alala ngihe napay ni ko lino iya mi pake jadi idi man ya namoy di pak galungnya makoto Loki galung aja tak ketemu lo galungnya maka dah matu insyaallah rewa ka masam pejalor. Ya pe ko dia rewa masam pejalor maka dah ki ko pak romatu bola-bola galuku masam pejalor. Iya. Itu anunya. Yang penting asam pajang. Jadi ia jolo Makkah. Jadi itu belane ti nabi tai ti lo Madinah. Selesai masam pejah sunat napa makutan on ronga ya maka dia Jibril. Ko matu malaikat dapur Muhammad. Madinah sanai. Napa ti lo baital agasane bukit Tursina. Pure masam pajang ukur makutan nabi ta kanon ronga ge makre nabi ta makutan ni nabi ta ko malaikat Jibril makre malaikat Jibril onron na nabi Musa ko mesirun tu sifat bicara si bupong Allah taala wa kallamallahu Musa taklima ukiro bukit tursinalaw penapay tilo baital lahmi isure masam paja pure mak bersala nabi ta makutan onronga ge ko makre malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam jaji onron na nabi Isa jaji napi pertama ko Masjidil Aqsa nabi tani suruh mancajima makmunna sinin na nabi si bawa suruh ang kamanang ipaturo pole lagi tapi tau mati manang